vibrations wise, high vibrations. We ask that you spread peace and prosperity in the name of Jesus to all those who are listening tonight. Lord, that you Hadi
tjho di ngwane ka pukisa Sesotho ke dijele mahetle mera wa e phethale tshetse ga di tshale le ha di samahana itse di ga ha di tile peo di a sasela jala mafulo ya go bujetse ke so ke nna modimo tuka mollo empante ke hatsetse dilo sa bogana se a itsamaela ke a tseba ha re ka dile manyesemane go na le sefako se tlang ja iduka mafatshe totomela ditaba tsoa re bone le sedi e ana o ya tsoa Mosotho e re ke ipela hantle ka motjha melao e metjha ya tsona hatsa motjeng ke tjwa ka mokgwa o ratang ka teng e bitsa bohole nna ke fana ka lengolo ke morumua re na le matla re tshwanetse go tshwasa jwalo ka dipalesa.